Okay. Literalmente na yung class para Mandela masasalamani kung sa Islam lang. Hindi na tawa interview niya na isa na niya yung 5 to 3 minutes na. It's Islam. What's it what love it? Islam. Ayun daw. I like you. Amena nahlamulo ukukora kashintsho. Manager wasalunga lewa. Yenda shamsisi, Alexa, Luka, ndala tiwiki. Kun'wanyana wikile Brazilian lewa. 23 inch. Ya endliwa na kwala maishava mai order na kwala endlela hingena msaseka mfana na van'wanyani. December leyiwani la ku vanhu va saseka va fana na hina hi nga ti-Brazilian naswona hi te a swi bihangi mali baya a swi bohi ku mi xava cash va ti-poster mi kuma mi kha mi mbala ma yi tlemba mi kha mi mbala mi hetisa len'wani mi hisa yi ri na n'wina misisi Se hlawula ku loko mphatunula misaseka mphatuna wa saseka njhani I wanna do it. Wa kota ku luka xikopani saseka ku lo n'wi teka yena saseka a yi ri teka mali ya grand ya hlupha ya n'wana ya n'we Islam pero Brazil ya mi endla munhu mara nga vuli ti-price va nga ta hatla va ta hi xipidi mara durhi a yi durhi ya le bayiwa ta twanana kwala ku mi ta yi le bayisa ku yini hi mi odela yona yi ta mi ta swona ku yi original ku fana na leyiwani mi ta endleliwa yona leyiwani ya van'wanyana vona yi la ku famba sweswi yi helini so wona ta South Africa hinkwayo ta ku na swihlamulo va ala ka ximixoni a luka ku misisi na mafoni ku matla mara a yi ri va gangisa na exin'wini va za gangisa na nga va gangisa na mafoni ta chela loko hela video leyiwani na vanhu lava va lukiwanyana hi ta mi komba wona kwala ku fambeni ka video leyiwani kesa life kwala sasalamani kasi ko kwala ko waya kwala phakathi kutshala loko na ku yelizwa kwala ko kwala phakathi Technology to tala mini mashani. If I lama bakit lama tayo chan chan kaya mo. No, mo pa naman sa mga si may mga express ya kasi yung weekend ko. Endai duro, kuto kala pe endai pongol. Mati tata duro mo manila mati duro. Oh, don't think about it. Itu lah pada sanjay kaya na sam. Ini na. Mari to mara wo iti ya. Mana ko iti madala Australia ko. Io example io le buteri. Está bem, está. Gabriel, assim mangi. Okay, mga. Una sana. Logo si mi what bubble style. Di ta ka na kale ko. Hey, wait. Oh, aspachi. Assim mangi. Ya, bro. Ele got. Sile. Daí no bubble. Oh, ang Nangangarar. Pero siya natin ay ito. Pwede nga siya ka. Ini nga manja pe. kasi ko kwala ko waya kwala phakathi kutshala loko na ku yelizwa kwala ko kwala phakathi Patrão. Mlong. Bushure amjana bushure na. Solo namna mau makan.
wa technology. This is a technology. Luka munhu jaga roleha swi dye timileti nga loko luka swa wena. Laha le ka hlamula hi salon a sa sala manga ka mapo ka Juju kusuhana na police station hi swona muxana wo xisa Avuxeni maxaka titlayi ku lomu ka kona loyi a vulavulaka data swa ka Mandela kwala Salema so na interview nyana la ka Seslamu Seslamu i hairdresser ya Strong se na customer ya vona la na to customer yi khomekise ku yini namuntlha a dyambu ra namuntlha a khesa minjhani sesi hayi pfukini loyi a mi interviewa ku da class wa ka Mandela kwala sa Salamani interview hi mhaka ya salon ya Seslamu lo ana mi ke mi loko kwala namuntlha se xitayela xa ku mi ni vo xi ri kahle loko nga tihi ku ya hi n'wina mi xi vonisa ku yini xi mi khoma njhani va mi hakelise ku yini price mi khomeke njhani na salon ya vona xitayela xa mi chuze xona ne xi kahle 100% mara a va durhi ngopfu no i reasonable price ya vona i reasonable price ya vona sure i kahle mo ni nga ambuli ti price ka interview mi nga ta va japsela hayi ku hi sweswo hayi a khesa mi vona na siku ra kahle bye bye vito i thebulanga kwala mavileni a va ta vulavula hi mayelana na ku titwela leswi nga hlangana na swona la saloni ya Nhlamulo a saloni ya Nhlamulo hlangana na swilo swa kahle ngopfu loko ni ta laha misisi ya mina a yi khonyanini yi endla nga ri i mikhusa leya majakiti loko mi yi tiva so sweswi ma swi vona a hi wiki leyi no lukiwa hi Nhlamulo i mavoko ma Nhlamulo lama hinkwamo ku saseka loko ka Nhlamulo loko a ku luka u tlhela a ku phafa free tanihi ku u customer ya yena so leswi ni nga lukiwa laha wa swi kota na ku endlela ku va wiki loko u ri hava mali ya enough u kota ku va u hlayisa a wardrobe u vekini ku loko ku ri na swin'wana na swin'wana kwala ndleleni kumbe u lata ya dorobeni u havula u mbala swa mbariwa leswi swa lukiwa ma swi vona mara sweswi no luka so ni tsakela ku va ni kha ni vulavula hi Nhlamulo ku ri na khesa leswi nga ni endlela swona Nhlamulo ni endli munhu a ni vona misi